si moja sudbina. Nemoj nikom pustiti da nam I thought it was simply a captain's pride. I want to take a closer look at that lab. If we close off those EPS conduits, how long... Pobjeđuje. Šta sam mogao? Sebastian isto nešto srao kao kak ja ne mogu sad napustiti kampanju jer se to sve zahuktava i tak. Čekaj, znači ne postoji nikakva šansa da netko drugi preuzme posao? Ne. Recite mi, šta je danas sa prvom postavom Slatkog greha i gdje oni sviraju, s kim vi sada nastupate? Slatki greh, mi smo prestali da radimo zajedno 1991. godine faktički. Prijeo, jer ja sam, čini mi se,